Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng kinongnya kali sorkar kepada tipkum ke Meghalaya Government's Drivers Welfare Association hagas ngisa jan jong katayo kepada dem kalayo ban raki ya kejingdap sanpos nem haga jingya lenti ni bentaban lumban langi kinongnya kali na kitnat rekam sorkar bapher banyak dan lang hapo kawai ka syatri keban pet ni benta ke bah kamiat jongki Hagajing rakhi yang ni kelingko snem kepada long sosotam auditorium Shillong la sakhi lang dagajing dan lengkat lang jong usembut menteri rangba kejela ubadai pet yang ketenat transport ubasnya bahalang dahar ubada long rukum ukongsan haringkat ke deputy commissioner ke East Khasi Hills ke Kongro serta M Kurba Presiden jong association ubak Sis Imle general secretary ba Pinong Kenri bat kinongnya kali nabaro kawai kejela Katkum kejing itu jong General Secretary Barim ke Association ubak Marcel Lamari lasdang yang ni keseng jong kinongnya kali ha kita nak terikam sorkar jong kejela ha usnam kakentai sepanyo pusau berhusnam arah jari wei kini kekinhon kala rakhi ya ke jubili rupa Ubak lamari ubra trei lalai tu san teliki snam bat la shong tait ho snam arajar arpo ulia tu ba ka seng kala punya soru bat ka All India States Drivers Federation ha ka ba ki don ka seng ki ba ki julet cha Delhi bani simbenta ka jinyalang ka bala khot penlong da ka federation Shisho ulia tu ru ba kum ka kinhon ka ju ajing rap kat bala sha ki para breu ki ba dok ki ba shitom de ka ba ajing rap lingba ka pisa Lingba ke Christmas makeover, pada kapor balawan link shop ke klam jingpang COVID-19 ke seng ka juyarap yaki para bere kebedan kam ya ki jingiram. Ya menta ke seng ka dan haduh nyo spa ngut kinongnya kali ki bala penrung kerteng hapo ke seng nagabentaban longkum gi dikot bapura jong ke MGDWA. Teng juga di Pak Marcel Lamari dengan saat pemulai di masuk tanya kam dalam South Nem driver. Ketin benengkong ni hoi ngai kulei pi press bala buat tips pangkendiat story jongka MGWA Meghalaya Government Federation haji sedang juga dia yang lajuan kam nem kendai spa perusahaan buat sekretariat SED department tanpa raya yang lajuan mengenai action dan senam transpa prapunrio apa pengajuan di option kita gunakan kerja member dengan juga general secretary buat kita lin dingdo lah buat headway lah kelana dan sekretary gaji itu kena jungi yang apa bersedang ini option gaji dan respa new besar presiden meningkong di bawah SD Kongwer buat headway long mai ibarat inang seng dengan option gaji kena new respa new besar hadir kata barulah dong kartu kan ni por ada bikin driver mah yang mau driver ini melong presiden melong alam juki para driver bila yo bala ji presiden dua driver ini dia dua kiran sing dia di department bila badi presiden ada mbak sedang arah jariwe ingat por along membar tu dapat rapat sipor treasurer hadin tentang rapat acting general secretary panatung layo apan celebrate dengan tingkap absence dem action dengi absence arjariwe tinggal celebrate dengan silver jubilee por kita ginya jingi luti ya di portion kalau por kamun suara kalau Asia penelum mik driver mau kim sutu kamur kayu kasian di berbuat persia ini nak away department penong mereka kasian kali kum kami mau pej dan kampus yang pi dengan julai tur keleng support district komisi tura Sulim Nagar persis kuat juas biar julai senong stan julai ban ya home unit tur ilong tai jongi 4 stupa ada ski rumah kecil itu buat rekam gini kamu buat kidar menjadi sekretari dan buat sing belum presiden di por atau hitam bisa dalam belum ketua di driver ada ski lah nangki benika asian ketui dia ada mana ada celebrate warga ini di hadir kita aktif sekretari
General Secretary but nak ASEAN ringiru affiliate but All India State Federation the driver federation berbor Julai itu sport Delhi berpeluang gini meeting is peluang since them Julai terkepor village kepada Julai mau dengan solukat no Calcutta la juan Port Delhi asil dia akan konstruksi kalau ajar new bari yelet dengan friend kita driver ko Delhi terjadi accident juga jelas kejingi pak kidar indo selamat Port Delhi dia lumba kejirap nanti na po para rebari tapon po igamet di sini sila maktep sini kada kasi accident po sulok ada hit and run kali biokam dia hadian wilakan ni iban mga komisioner sekretari adu arjar nyo adu terter adu arjar kaplang as ino komisioner street for malakpan ma yang IT bang dia babat adu menta ki secara di pelang nung kenri komisioner sekretari adu presiden keluar mengabat komisioner sekretari ayo arngot presiden mai OS yang peliang be bade na po ka PhD department adin ka jing nang tu mai la sang thai no layo su presiden ba na po ka transport department ba WDC ra be ta sang thai no adin bai sayo du din pat mai nang kitkam dari belum mai bane adu kan tem ko panta wa CCM belum presiden na driver option ni kum mo ilong siya mo sway ko Tristom ekipor linda magalong mata dap cha dari dokumen ba gani ko sen kan kiu irat ka wi ko ko por kan kersen kalau kum ka kimi no de ka keduk ya baro ki driver isi bodan akan kijing jar sistem penduduk kijing lembak kerja gila penyerap ki juru itu kita luar layak sibuk kita ni banyak kenderang ikitingnya warna alam ya kijing seneng kijing kerau ki benar-benar habiang ya kijing kijing ki di ngat polisi pun kau yang asmu boleh terkena nunggu nung tahu pelari bersumar dengan hidup pengalang mentah hanya kam lah so senem dengan mengisar mana Deputy Minister kita i samla kita i klan untuk belisan bagi naikkan ya klan kita i Muslim the presbun kami pergi press media mau ibarat ini kindia tinggi long ideality cuma di kursian gitu tengah agak jinx gading sungguh hi boleh kalau banyak lihat tu kan kapor orang rekat berkenai program pemerintah balak penten borom ini jinapsan presiden kursian boleh rudal rekat ini berlap pendep taga jing kemen siang bawang na ya air beli hamtam gitu ki member bateri sistem beli man pun job di negasi tagasi kalau bayar baik lebih beli sebuah ni hamtam presiden secretary bateri mentah pernah ni sekemat kena terima belum berlang ni perang lebar buat ni pedang jak berarti pedang cengai berempat susu ya kan ASEAN ke jengi dengan ketui di Palebar ini waris kemat persino ketilang bukan di ASEAN jengi ba nang ba indong kawai makum ta kaji di setelah ia play kam ba ini kitin ta bes masalah bun ni kom ini pecha kay lejong ma kom ki driver ki bayat kenriang ki ba bun ni tip kalau bun man bre ma ki don yang tai ki bam break ke dupi bam poi hok lebih tentang ki pep tu liwat ki ai ki seneng ki tu dah beri ka jingno senyang nak yang jongi ASEAN bun dan sin sedem kidon Christmas ni ko ba mo kidon keton apa na Christmas dua ki na po kay PCI juga kejirap ka pangila itu Christmas ni ko ba panayirap bodok berkam ni kejirap jong mo jeki para puri tong im juga berpa bertek bertat tim lang pun so menahi ba kani por covid ru bor ki jirap li as ginoi kam jirap ki mo ki kam kalau bre bon covid mengim don kam jam dari kebam kedi ila kat pe ila tiar gitar ni kebam asa ijang kinap ci di don ni pai mo la benden ni kata wah kam beton baru kam gidon ni ci ila Malaysia ila plehok na jong kam kasuk ka mong ni ko ci ni ka kawai ga pangkawai ga bang di plehok ya kam pendep hok ya kaduti
abang itre hok lakam pada bukan kaduti lejong di kumpi ofisar ke minister bedai pejangi istonat di long tai long kumpi keni kumpi bahiang sem dari dalam pihak yang pat itu kita mengijing ta nakali osian da pet kumi gitu kuno berkembet kuno seneng berkerau giban kinya kalbi bedai prayer ko makam life sun snap seru kat kan pak pesan ajon masuk thai wajan atau ajon au skuterik mai Oktober kan pak pesan masuk thai life terik mai Oktober Kak Nuki life pesan snap por ba kadang rumah kumjina sekretari dan pasan spa tam san spa rupo spa remetang ya semua menag menag itu news pak gi bela registration ni di boga